Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel 001 YT. Oke, sahabatku semua, terima kasih yang selalu stay tune di channel 001 YT ya. Pada kesempatan hari ini guys, tepatnya hari Minggu ya, jadi kita akan mengadakan syuting kembali guys di episode 16 ya. Oke, jadi tempatnya di Sawah Tonggoh kalian ya guys. Nah, mantap ya. Oke, sekarang kita mulai ke adegan pertama ya. Nah guys, jadi inilah adegan pertama ya. Nah, ngaganggu naon? Oke guys, kita mulai ya dengan adegan pertama, opatan langsung guys. Lagi pakai lila lah. Jadi guys, saat ini kita bermain jarami ya. Yang ganti deh bos. Ganti atuh. Wah, Nyampe ada aing atuh. Saya. Masalah atuh. Woi, boy. Tikusan atuh. Oi. Hah? Woi, Balikan ini tikusan heula. naon? Tikusan teh balikan deui. Balikan deui. Ya kurang ke lamun detakeun tikusan deh. Wes mah lucu. Kan lucu. Itu nyampe kriwat tadinya. Oke. Inilah adegan sirpikeun labuh. Tanyakeun bah. Mulai itu udah murah. Aneh. Bukan saha yang najarami. Itu saha tadi. Jarami. Udah arek digejebur tuh dah. Ayo so. Muai. So. Goblok deh. Seri A. Seri seperti biasa. Mau seri A gini. Haha, gitu sih Pak Ul mah. Mulai. Siapa loheng gitu kan? Karek ayeuna dikieukeun, karek sakali ayeuna dikieukeun. Aing mah gitu geus sebeuh gitu. Oh bener aing mah unggal episode anjir, aing mah lain unggal usum deui, unggal episode disiksa pan. Si pikir mah kakarak atuh cenah naon teh mah. Can asup kana daftaran acan eta mah pokona mah. Oke, kita gaskeun. Oke guys. Yuk. Wuhuy. Kan nyamperkeun urang nya. Heeh. Keur ada bisik-bisik ini. Kerja Di belah dia. Oh, anjing gituan. Atau belah dia, supaya langsung ka ditu. Bang, cetok kada apa? Ayo atuh. Hujan deh. Arek diangkat, arek dikumaha eta macara nanya, langsung kompak tapi na. Arek kumaha heula ya ngalabukeun supaya urang itu ya setting. Jadi dia nanti kan ngajir kan yo. Di kieu ya. Kalau di kieu kudu Kurang teh di kieu ya. kuat di kieu. Kuat. Arek dikieun, ente ditengkas atau kubah ka urang labur. Nah, katanya mana nih dua teh kalabur. Air nyumputin naon. Kalau di alungan itu. Nya bisi arek dialungkeun. Yo tengkas heula. Angkat alungkeun. Ayo, kayak kalabur, mana nyumputin aja rame aja dibagi. Ya mau kanyak mana yang dibalikin dia. Iya. Pokoknya mana gitu ini tidak mah. Ya gaskeun. Aneh. Coba aja jalan ke tawatin. 2 kilo. Ngobrolkeun aing maksudnya teh goblok yang disekses ya. Aduh, goblok.
Kis dulu balikan deui lain di. Pan aneh. Enggak bisa kamu pan. Aneh. Lah di YouTube. Ayo juga tang. Oh berarti belum tahu lah guys. Belum apa. Dia tengkas dia Kurang tengkas. dikit maksudnya di. Tekan. Yung main labu wae. Yung main labu wae. Main labu wae. Oke. Nah, ente ngomong deui. Goblok si Paul ngarah. Udah lain tulungan aing heula. Titah tadi. Oh, geus. Oh, ah. Aneh. Atel anjing. Tadi geus naik. Si Fikri atel anjing puas. Mual. Aman diguyangkeun guys. Tadi gila tuh turun di dia. Modal. Parah modal ke oleh itu kan. Mana? Nyaho. Gitu kan. Dia guys. Guys. Anak-anak pada histeris, anak-anak pada histeris. Aduh guys, lompatan pokoknya mana-mana. Jangan lompat ya. Langsung tuh. Oh, itu ya orang-orang. Aduh. Siap. Kamera roll and mulai kan ya. Ini goblok. Action. Apa swing? Apa dia? Ya guys, benar itu tengah tempur. Enggak, kita belang. Tuh. Ini pas sini ya, saya pas sini. Pakai datang. Siap. Kamera roll and action. Kamera roll and action. Ayo, ayo, ayo. Wow. Caranya? Alam ratuan lain. Gun bos, si uang en. Alah. Mau rondang nih. Ya kalem atuh. Anak euy manusia teh. Goblok geus master yang si Pekri lah. Udah pokoknya ke benang. Ke benang pokoknya yo. Ale amak aja. Tah cari ting di saung ah. Hayo. Nu cicing di sauna saha urang? Nyumput kumaha? Nyumput. Oke. Kuyuk-kuyuk kan. Di mana? Nah, di jiwa di kuburan. Rami. Oh, maksudnya ente di darinya itu. Oh. Ala. Tangkap itu dong. Wah, cici mana mah kawat cici hulu kan katemongan hulu. Hulu nama katingali ku kamera hungkul, ku Paul mah teu katarempo. Yo. Dede wa. Oke. Kumaha barudak? Wah, gitu atuh. Sugan teh encan. Sugan teh encan, guys. Aduh. Oke, heula atuh. Pan aing teh neuleuh. Ayo kita ke adegan uyek-uyekan, guys. Aku bro. Oh, wah adegan. Aya adegan kurang ya lah tuh. Itu maksudnya ka ditu we. Lu ka ditu. Tekor dari ke kiri. Tekor uyek-uyekan. Kan gitu ah.
Tuh. Iya kerja ke saudak ya. Cuman kan lu udah kecil lagi itu. Terus kuno mana? Arek asup. Tok. Tapas ngomong uyuk-uyukan nengah lah nya kedeng. Hiji, dua, so uyuk-uyukan. Kat, Ki, sebelah kamera. di dia. Ini ketinggalan. Katingali. Gitu. Tapi tong ngomong. Kadinya kamu nampung ketinggalan 5. Kadinya ketukangan cenana. Belah ditula pas jalan saung kah? Pas tukang saung. Ki, kayak mulaikan sih. Stop. Action. Mana? Wah. Di dia. Ayo atuh. Udah. Tahu dari matikan di situ. Iya, 2. Organ di mana tele? Ayo organ Iya, goyang Bisa ini. Yeah. Anti keramaian. Aneh. Ayo organ guys. Ya anak-anakan ya. Kenalan guys. Hah? Kenalan guys. Aing kok mau ada jarami aja. Aduh. Di mananya? Bukan nama guys, ada ganai nama penyiksaan anjir. Penyiksaan guys. Aduh. Dikri daek, coba. Daek. Ini buka lah kantong. Cara ke pengen coba. Beda enak kita. Tong shock itu harus totalitas guys, harus dimainkan. Totalitas harus dimainkan. Kumaha barudak? Oh, bagus. Jadi ini akan ada adegan si Fikri digejebur guys ya. Kena ternyata ya anak-anakan ini ya. Tadi dari ya. Gara-gara cara ricing itu tah. Maksudnya kata lu bro kumaha? Itu. Kayak nanya orang teh. Berurak man. Anu ke apa weh? Kena coy. Kan tidak langsung gitu ya. Apa yang nyaho? Lompat kejebur. Untuk ada jauh terus ada makan kayak balik deh. Asa wau. Nek di mana, guys? Kalau bikin dia enggak bilang gitu. Anak-anakan mau ikutan syuting, guys. Ya. Meramaikan. Iya 3 jeburna kumaha? Tang ajar-ajar gitu, tapi keur ngarobrol Ngurak gitu heuh. Kayak ditanya hiji-hiji, keur naon keur ngurak? Heuh? Allah, aya aduh. Kayak nu ieu heula teh saya teh ngaran teh. Maneh heula kayak ditanya, terus si Seri terus kabeh Fikri di belakang terakhir. Tengah. Tak wes pas. Buka lo kantongna. Kan nges nepi tungtung, tah lae geus nepi tungtung. Asa kenal aing nu tengah gitu. Ye. Aneh. Ini ada kumaha tuh?
Alungkan kami jaramu. Alungkan kami jaramu. Yuk. Ini ngilu gas. Ngilu. Aneh ngilu. Si Aji, aing tak getret, guys. Pas ngomong bongsor mukul ah. Iya baru dakar ngan werek ya teh. Ipi miluan nih manusia ya. Tah manusia tah. Manusia lain eta. Ora gimana kayak orang suruh bongsor, liwat di dia. Ingat. Mikir ngaliuk kita udang kita Oh. ngaliuk. Wah. Nu ngaliuk saurang itu. Kejar. Atau ku budak. Ai sia sah cek budak. Heeh, benar bisa. Ya aing asa teh boga batur kosi ya. Tak enggak kan baru dak teh. Gede enon leutik gede. Ningarali kan budak teh gede. Ari mana saha cek baru dak teh gitu kan. Ini culak cilek langsung dipikir teh. Jadi inget sama ku budak. Oh, Jadi tulusnya tidak tiga jeburin itu teh. Hah? Tidak tiga jebur tulusnya. Tuh jadi. Lemah anjir. Padahal lebih puas tiga jebur, guys. Buru ya. Enggak gitu nya, Jang. Oke. Ya, kabar udah. Pikir ulang ngesin pikir. Tapi kalumpat. Tong. Itu baru dah kelang ngomong. Udah euy. Hah? Kantor jero ayeuna mah. Tah, di dieu nya ngaromong Jam. Tapi urang kudu bisa aya di dinya. Kudina tingali soalnya dia euy. Oke. Mantap betul. Ya. Ini episode 16. Pas arek dariuknya langsung barudak ngomong. Hari iya saha, hari mana saha gitu kan. Tapi kita tak barengan ya. Barudaknya. Oke. Pas di action kan ya, pas action yang ngomong. Tapi di dia kalau di action di dia. Kamu diuk. Asik. Siap. Ini sih dia. Tok. Non mana? Syah. Benang ku aing Syah. Ayo. Seuri Syah. Arek anak naga sawah kangon. Ulin weh. Cangkel anjing. Istirahat sejenak, guys. Oke, guys. Istirahat sejenak ya. Ini kulantaran si Fikri lemah, guys. Si Fikri lemah. Jadi, dia tidak mau 3 jebur, guys. Parah. Padahal kalau dia 3 jebur totalitasnya mantep itu lebih bagus itu. Ntar kalau dia nonton sendiri tuh puas itu. Wah, 3 jebur gitu, Fikri. Asli ya, Pak. Soalnya ya dia si Fikri kan 3 jebur, dia tahu lah. Airnya ya, anti air. Nih kan kita tuh untuk menghibur masyarakat, guys. Ya pokoknya mah terima kasih yang selalu stay tune di channel Anak 01 YT. Oke, buat kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini adalah
ke pemirsa tuh nempona. Oh, itu pemirsa. Oh, pemirsa itu, pemirsa itu. Pemirsa. Kata-kata buat hari ini untuk pemirsa, Bila Anda memandang langit, cakep. jangan terjebak oleh mendung. Mendung. Kalau mendung belum tentu jadi petanda hujan. Nah, berarti kalau di dalam bahasa kita itu orang baik itu belum berarti belum sepenuhnya baik ya Allah. Pasti akan ayahnya lain saja nya. Meren. Ayo, Paul dia. Lah enggak dia sama. Kurang tuh. Tadi tanya yuk. Gimana buat episode 16 Bapak Sajili Tirgobeta? Ganggu baik barang lah. Geus gampang barang hakan mah. Pemirsa neulekeun. Jang episode 16 mah atuh pokokna mah. Aya kita nanti kejemputan. Geus tong dibahas wae teh numbungeun mah ente we nu daek, Bro. Daek kanda. Aneh. Bukan amat, terima kasih ya yang selalu manteng di channel mana 01 iya teh. Manteng. Tenang layangan. Manteng. Manteng teh lamun bahasa orang-orang mah. Manteng susah. Istirahat ya, guys. Istirahat sejenak. What happened? Naon ki? What is this? Istirahat sejenak ya. Capek dengan atel ongkos, capek saya minum ongkos deh. Kebarukan duit deh, guys, Makana sok tarongton, nah loba narongton. Lut. Oke. Lanjutkan lagi. Pokoknya mah balik kita teh ketika kairon nih rungka urang. Pokoknya mah episode 16 mah. Tuh, babon banget. Atel kan, guys. Ayo anak-anak bocah-bocah ya. Saya bocah dah. Saya bocah kesarua. Korek no. Yang sebenang Geus, guys. Hah? yang sebenang makan gratis. Makan gratis. Makan gratis. Aduh. Gimana Bang Jabring? Bang Jabring hari ini kayaknya sensinya lagi naik nih. Luar biasa. Aduh, aing. Papaluweung itu ya. Papaluweung loh asli. Pikiran teh ya. Pokoknya mah ieu mah ti adegan kahiji nepikeun ka adegan berikutnya teh ieu mah super. Bersensi aing ya? Oh, pasti. Hah? Teu sieun sia. Tah, teu sieun ha. Ku aing urang teleg ya. Teleg ya? Penyakitna. Ah. Wah, ya kebenaran. Lu kan tak tulung gitu kan. Si Iki kan ngomong si Tah, ini penerus-penerus bangsa ya. Penerus-penerus konten kreator Cidahu ya. Iya kudu jadi penerus ya. Kayak Amang Spy teh. Aya marane konten. Siap? Oh, nyaho kudu siap atuh. Siap teh kejebur? Ente. Oke guys, kita lanjutkan. yang batur teh kejebur mah ya mau. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan adegan berikutnya. Malana si Nana dicarekan. Carekan. Aduh, guys. Aing jadi bos teh amak-amakan loh aing. Nya keur sensipan poe ayeuna beda. Ah, terus Jang. Oh, tinggal itu budak mah resep mah ningali gejalami teh, guys. Tuh, tempo barisaan. Barisaan budak teh euy. Le. Tuh, tempo. Mau bebas kene. Barisaan budak teh euy. Urangnya keur leutik mah kitu, guys tuh. Siap. Ah, foto si Nana tah. Naon? Datang di dieu. Oke guys, kita mulai lagi adegan berikutnya. Siap, berarti lompat. Lompat. Bang, tapi cara apa? Berapa lagi? Hah? Tidak. Di itu Hah? tadi. Oh, guys.
Ya lah Enggak lempang. Aya we ide nanti cai mah nyambung ya. Yo, Lempang. atau nu lempang ka dieuna eta we. Kadari lah. Kasih nih. Tong kabehan tiluan we nu keur ngajagaan awet teh ke. Heeh. Ngajaga si Fitri bisi. Heeh gitu. Oke nu ka dieuna tiluan. Si Iki, si Otot jeung si ieu tah. Hah? Padlan. Padlan ke nu lainna keur nungguan di eta keur nungguan apik teh gitu wah. Sok Kameranya kayak di kamera deui. kadi heula we kadi heula. Ini ada episode 16 anak-anak generasi penerus ya. Dari itu lempang kadinya. Semoga ini menjadi motivasi juga ya buat anak-anak bangsa ya. Oh, di dia tah belok di dia tah. Oh jadi barudak anu itu mah geus laliwat berarti ya. Aing soal liwat kan keren. Iya. Oh geus beunang. Oh. Ngabejaan. Oh. Barudak ieu teh. Jelas can dimulaikan ya. Oh berarti lamun kitu mah le entong di dinya. Naonna? Maksudna si pikir kan nyawana di ditu. Kan moal nyahoeun batur mah nu nonton mah. Hah? Tah, lempang hukul ayeuna mah adegan lempang hukul. Kayak pas di dieu ngomong pas di dieu. Oke. Lempang rada belah di Andi. Hop. Kamera roll and action. Kerjaan Pak. Seperti kita deui jadi Jadi sih ieu mah ngabejaan nu tiluan mah le. tulung-tulung. Nu tiluan mah ngabejaan urang berarti. Ngabejaan. Mang, itu sih itu. Naon teh? Jelema nu tadi nu nimbrungnya urang Heeh. Kanyahoan ku babaturan. lain aya di ditu tuh, coba minta tulung. Oh, bener. Nah, gitu. Keker nyang saya we nyung bener naon ke? Terkikir we nyelap sukunakan naon we. Tolong saya. Tangke tiluan sa Iki tadi teh si Opet aya tiluan yang pergi ke dinya ngomong we. Ke Iki nu ngomongnya ya. Ngomongna kitu. Jadi ngomongna teh, "Mang, itu jelema nu tadi nimbrung jeung arurang gitu." Nimbrung atau ngariung jeung urang tadi nu ku amang di teangan. Aya di ditu tuh cuma minta tulung gitu. Ya, itunya. Macam-macam. Mang. Mang mil Mang jelema nu tadi teh di ditu minta tulung tuh. Aya di ditu mana? Nah, kayak kan dijawab ya. Ya, dijawab di mana? Di ditu tuh, di ditu. Ayo. Ada itu we teh. Oke. Ditumpulnya. Mang anu milu Tah. kurang. Heeh. Ieu mah. Tah we si ieu we. Dan mana dah? Mang anu milu jeung kurang. Anu milu jeung kurang. Lain nu milu, nu ieu nu Ngariung. tadi tong. Nu tadi nu keur di teangan ku Amang. Aya di ditu gitu tuh minta tulung. Mang. Jelema Tadi nu di teangan ku Amang. di Aya jalan di Pak ditu Abang tuh ada di minta ditu tulung. minta tulung. Nah gitu. Oke, ya sudah itu tuh siap-siap. Ya, nama udah main mal. Oh, bener Jang. Ayo atur Amang. Saya Lagi lanjut ke di Masih? Kira kabur balik we. Balik ya. Satu we balik yang petunjuknya we sama. Nah, orang teh biasa di akan tapi sia. Bala gitu. Kamera roll and Iji. action. Rame guys jeung barudak mah guys. Resep jeung barudak mah guys. Keur yang saya. Keur yang saya. Ya ditungguan ke barudak pan. Iya, di dia ya. Jang, lanjut.
lanjut. Kita main duluan. Si asup sih oke. Itu danong. Sabar bapak kan duluan. Ambil video yang saya yo. Aja. Oh, jangan. Yo, ya. Belum nih dan. Dia mana yang dipikir? Si eta hungkul heula. Si eta hungkul heula. Tiluan jeung barudak. Jeung nu tadi sesa. Iya lah, pandangan sih lah. Pandangan ya. Jadi sesana mah cari ngogok ya budak ieu. Oh, kumaha? Bebenah we sorangnya sok. Gayana gaya Cina euy. Wah, danong. So kumaha ngeunahna? Urut danong. Sorang bae. Danong. Danong. Sok lu bae didinya teh. Tah gitu. Nah, gitu. Kelas. Udah tutupin aja. Kamera dan tulung-tulungan ya. Asal. Tolong, tolong, aduh, tulungan ya, aduh, tolong, hese nih, tolong. Datang barudak nah. Barudak di dia datangna di mana? Itu di eta. Mang di ditu tuh. Iya udah. Datang lah. Puas ya tah. Hei. Puas ya. Nih ya, Aduh. ini kia aing pada video bar mah. Aneh banget. Mending kitu cenah guys daripada teu kejebur mah. Aduh aing. Ayo kos tadi deui bage jeung ingkah di. Lah atuh dah. Aneh dengan ayo sia kayak dawan ayo sia kanyahoan ya. Kanyahoan ya. Pindah posisi guys karena di gawir ieu hese jang pengambilan kamerana guys soalnya main KB nyimpen tripodna hese jadi didinya sugan bisaeun pikiri coba pikiri di ditu tuh tatahar tah dirinya tah hok Hah? yang bisa tuh baru itu tuh soalnya main KB si Pak loba anak buahna anjir. Wow, anak buah eta. Sok di mana yang bisa di set ya biar genaheun gitu. Bukan. Aing dipacokan bro. Nah, tuh, sok lah. Terus. Nah, masuk pun lagi. Aduh. Akan iya. Tadi pakai orang. Jangan itu lagi. Guys, kamera kan di luhur, guys. Pakai HP aja, guys. Bisa naik weh. Ngerikan nih mah anjir ekstrim. Coba, guys, kalau luhur lap. Ini tuh lempang di luhur ke tengah rumah. Maksudna lalempang di luhur. Tuh lempang di luhur. Siap.
lubang lah di luhur, guys. Anak-anak jangan berisik ya. Bantuan mana di sini Jeno? Nah, nu tadi teu ngiluan ka ditu, nungguan di dia bari ngaralikeun kita. Tadi bari ngaralikeun. Bangun, ieu we. Itu, tolong gitu. Saya di dia seorang ya. Tangkap dulu itu. Sunah di dia sunah. Oh turun, tarik mah. Anjing. Ngaralikeun ya. Mana we sorangan Mir? Iya. Rame Ya yang mau ditahareun ya. Yo, Eren hayang mau dia. Tawar hayang ya. Oke, berjalan berarti. Ayo, Fir. Nah, bagus ya. Tinggal anaknya nya, bari ieu tah. Ah, kitu bari culungak sini kita. Ngalikeun ka Apitri, ngalikeun ah gitu. Oke. Ulangnya. Oh. Baru keluar di hareup. Heeh. Mantap. Allah. Siap, guys. Ya capek aing mah, redang. Wir. Aing balik ke ya. San. Aing beunang. Siakan sia tuh tam, malah di aing teh. Sia goblok kira kabur ah. Aing keluar. Hayang aing nulungan lagi ah. Urang. Iya ku aing keluhan bro urang. Oh, si Master oh. Oh. Aduh anjing. Halo Mas Pan. Goblok. Apa sih? Mana guys? Bariekeun aing keur bariekeun gitu. Pasti ya ini di mana, Gus? Hah? Mana, guys? Ininya, Gus. Oke guys, episode 16 sudah berakhir ya, sudah beres. Semoga semuanya sehat selalu ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya terima kasih kepada anak-anak yang telah membantu proses pembikinan episode 16 di Geng Tonggeng. Hatur nuhun Jang. Kumaha barudak? Beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.